Hak arpoi tere unai wing araja arpusan ubak seniau bahalang dhar u MLA kanar tiang ubadeiru usembut Menteri Rangba kejela haringkat per ubak wailat miki shilla MLA kejawai ubadeiru u Menteri ubadei kmi yakatanat sports lem ki officer na kitanat trekam paper ke sarkar jela kila hiar banjurep yakajing ya cakmat kajing tei yakayau musyang. Na kajing jurep lalap ba kajing ya cakmat kakam kalapoy 90% mentau senam mat kumta na kaliang usembut Menteri Rangba ula ai kublai yau kontraktor uba pentrai ya kanega yau. Hadian kajing jurep ya kanega yau musyang kaladan ru kajing jurep ya kajing sedang bansna ya ke Working Women's Hostel kebedan hajan ke Office Traikam u District Transport Officer kebamang pisa arpo hunyo keluar tingkah. Nang nepat kaladon ke jinglet jurep ya ke mini sekretariat kebala jandap barubak senyau bahalang dhar uloong basyan an sedang saya ke blok 2 bat blok 3. Ini inspection ni man kong line inspect yang ni ongoing project yang yang musyang. Sa kumenu penpawi pikam baik-baik ni wah. Dak de mesin sa kumen kam samai kubli konduktor kaman ke krek unusuk kenap kuman well progress. Daman kadu 78% plus ke progress physical progress. Tayo yung imod that cannot be when Martin go you go up within this stipulated time. Maybe approach some in there. The man come building the use as per plan man go man well equipped. Le yung go TCM maru local manila. Hey one he talk yung musing project man I sa hun bin ni. Tapi kamang nur hipa iba yung ora yo penem kam smart yung utility dan gani orlong no hindi next year perawan. Teko aran la li visit ni kita ga Working Women Hostel kurang lebih sanksana arhalnya kurtam atau yang Kejanti Hills. Kita le dari digi mau melu melar stangi li ni yuti jan next week stangi krela. Tenen no wana kanin district secretary kan budi ti blang bro ni. Tapi ni sa kumen orang man gini pandai deh. Year ambat in term of fiscal progress man 90 plus. Sa ska tu ni girong atu ni penduk ponaktor nang yo no movie ke scan face an blok blok 2 blok 3. Dan keling yung ipan pa yung sa kumen yung konduktor, kamtam yung officer yung mayayo ni, cuman niya lang lang ni, duk kumen niya la, kamtam gi, pero gi team yung building department, ko dapat lang wal kini, wal kata gila, yung sudah corporate ki inline yung konduktor di corporate inline yung ki deman le, ke project deman yung sudah progress kaduk kata, kini tak sa kumen yung kanapi wah, everything goes as per plan. Tama. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhak kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya